Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na adtoy pa ti kablaaw. Pagyamanan. When dagiti awan iti daytoy akablaaw kita nyong tulangin papagayam dita screen ken ijay shout out video tayo. So kablaawan tayo man da pagayam Eddie Lorenzo, Jasmine Rivera, Emma Valdez, Michelle Abungan, Leonora Bautista, Erlinda Aglibot, Al and Kathleen Umayas, Joji Cruz, Francis Kakan Lopez, Country Song Kaluza, Imelda Kabang, ken aminan a liker, sharer, subscribers, ken amin ang nagagat nga comment, kadagiti drama episodes, to'y programa tayo unay daytan kaka, kan kadagiti amin a vlogs, ken videos, dito'y YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapol 1. Awan lubong nan. Insurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Dito'y programa tayo, o naydaytan ka. Sir, agpakada ka rodan ta. Nalpasmatan ti oras ti Geotech. Sige, Nelson. Agad salain iti panagawid mo. Awan, sir. Yaman, sir. Huwag kaya. Agsublikan to, ha. Ta kadwaan na. Ay, pangkuyugak ka na kayo, sir. Dito'y palaya. Ha? Kastuya dyan. Mayat nga binti panaginanak. Agsyatak. Kayat ko nga nakasangok. Bayat ti paragsat ko. So, agsubli ka. Kadwan na kang shot, ha? Kababain mo't, sir. Ni mamlangan, ti kadwa yung uminaw. Si Kamot. Sana mamartag ti asawa. Masingipot na dyan. Disente, kan manakawat. Sir, managbabain ka talaga. Kanayan tabot nga ang shot. Papaya mabain ka pala. Kung amin, sir, awan pagdaragam Nelson. Siyak ti makamo, ti mainom, kan pulutan. Sir, kindaw ko na ita. Di na kumapaayan. Day, apayan Nelson. Kasangsang pa, kan kadigdigos mo. Rumwar kan sa manaan. Una na, rumwara. Papanam nga eh. Pagsubiyak ti balay na Boss Manuel. Apay adda na lipatam. Awan na nang, kahit na lang kadwaag. Kadwa ang jay bus mo alalaki? Ay sus, delikado day ta anak. Kunak man no da asawa ni bus mo. Adamot na na, ni Ma'am Cherry. Silahis nga raw ti bus mo. Ha? Ay, guwapo ka ngamin anak. Isu nga ultimo padam alalaki ket agkursunada ken ka. Sana kasta ni Boss Manuel na nang. Kadwa klaeng ka nung agsyat. Awan mo't kadwa na. Anya? Awan ngamin kadwa na. Kahit na dwa kami agsyat.
nasingpitak ka na. Saan na kaya takasya ti laglag at tao? Ay, unay daytan. Sino ka dito urayam, Manuel? Di kasyat ko ni Nelson. Anya? Di ka pala agsyat ngagmaymaysa. Ni pala Nelson, ti kayat mo akasango. No nakainom day jay kat awan lubong nan. Nasimpet a tao ni Nelson ba kay maragbabain so kay kayat ko. Kanoy di na minsan nga inawis mo. Kas taunay ti bartekyo adwa. Kalpasan na, nagtinong pa kayo. Ulay na itan bakit? Nalabos ka mo, nakasingsingpet ka nga mo. Apay ngagparbo ka matay. Ala, sa anak ngagparparbo. Pudnot ibagbagak lakay. Isu ajak kayat nga aginom kayo kini Nelson. Tano mabartek, awan lubong nan. Uy, di mo ibagbagat ti kasta bakit, takababain. Agpada kayo lakay. Ano na barteken, awan lubong nan. Ulay na itan bakit? Sige. Agsata. Kulak nandiyan ako, Nelson. Nagyaman ak may ka. Mapainak ko masal. Tawan mo, may share ko ita. Bagi to naman minsan. Sana parikot na ita. Uri siya kakanayon titaya. Siyak mo tiyadaan. Sige, minum to. Inayagan nyo laeng taginom Tapno saan kayo ang maulaw? Narigat, no adda maawan ti lubong na kada kayo. Unay mo't daytan bakit? Ada ayamot lubong amaawan. Ay kat para makita lakay. Sapay lakuma, tag kinaawatan kayo, aging ga maibus ti arak iti sanguyo. Unay daytan bakit? Tamaan ako pare. Sige pare. Kabanak pa. Siyak manala pare. Kaya tuminaom. Sa basita lang. Natamaan ako pare. Siyak pare. Kabalak pa. Siyak ka pare. Maya tuminaom. Mas tabas sila lang. Sana tamarak. Barsila lang. Patata ka na, pre. Moderate drinker. Tabas sila lang, tim. May numta. May salalong nik. Tinibus ta. Lugrog yan ta pa lang natin may kadwa. Ay, basag. Susto ka, pre. Andaman damagag. Ang ganda ta, pre. Nuti babae kat bastos. Pero mga kabilan kan panawan na niya. Singpad mo ni bagat mo, pre. Saan? Ani bagat kau tidak nakamatag. Talaga na singpad na dyan. Day asawa ni Tome tidak nakamarag. Naguyong. Hanggang sa lukuban na nila kayo na. Nagbalbali ito na dyan, pare. Ito matayan nila kayo na. Ayaw na dyan. Saan nga balbali na dyan? Tanay tulang na. Kinadakas na babae. Amin na ba nagkatakbaliw? Ako naman tiyo galit di tao. Di mo papilit. Di baribar nga, ma'am. Sige, di baribar tayo muna. Kayat mo kabilan nito, hindi bakit na. Kalabasan na. Kayat mo, may sina na. Manitigas na. Kayat. Bali. Apa yang nagringat ka matin ngay suro? Nanay ko dito.
Anya? Ay, di madam. Alik, ala. Baklan ka man lang. Takdo mangurot ka na. Tugan ka. Hindi kayo pinatay! Hindi kayo Imayak dito'y balayo na. Taumay ko ibaga. Yawid yun ni Nelson. Ha? Abay, anya tinapa sa amak? Naggubal da kini Manuel. Anya? Dandanida nagpinatay. Ay, anya ay tinagapaan da? Nagbasit abanag nana. Agin inistoryada. Pagamuan laengan, nagbinog kaw da. Kat nagkinabil damutan. Ay, unay daytan. Nakainom da siguro. Pudno ti kunayo nana. Kunakun kat. Sige, mabitla ang tayabak nila kay. Isuti kadwak ang mangyawid kini Nelson. Ay, unay daytan. Namaumawan damot siguron. Pinunpunasan mi iti kaanak kakiti napudot adanum. Pinulbusan mi, kan pinainom mi iday ti danom. Mabalin nausawan dan, nana, ngam iyawid yulatan. Ay, kabaabain balasang ko. Pasensya kan Anyangay nga rod, nana. Bagbagan yung tulaangan ni Nelson. Saanan at tumimtim iti arak. Bagbaga aktumot nilakay. Ay, unay dagitan na tattao. Pasaway da. Just kay. Nausawan kayon adwa, Nelson. Manuel, lakay. Apa ano tinapasamak? Ay, medyo maulaw ka. Oray siya nga raw. Nala, umay kan tagur-ura yung tricycle apagluganan tayo nga agaawed. Nagdungo mo tinagiti dadakkel mo Nilson. Umay na ka pa'y sukunan when tricycle. Wan nga raw, sir. Sige, sir. Mapan kamay. Ay, mapan kamen, sir. Wan, nana. Sir, Ma'am Cherry, mapan kamay. Yaman na ka? Ay, awan ang yaman na Nelson. Ay, ganalan kayo dito, ha? Wan, sir. Sige, sir. Sige. Ingat. Sir, thank you, sir. Kasla awan na pasamak. Unay daytan. Anya jay, ibagbagam ito ay akaslawan na pasamak bakay. Kasla awan na pasamak kada kayo kini Nelson. Awan mo't na talaga. Di mo makita alimpyaw ang nagpakada. Nausawan kayo nga minan. Itay adda kayo, babaon iti espiritu ti arak, nagbalin kayo as sa iro iti tunggal maysa. Anya mo na kita sasawa mo bakit? Pudno ti bagbagak lakay. Pinarigat dak anagan anawa. Naimbaglakit din tanalaingak nga aglisi. Tano saan, adu kuman ti dugol ko agapwanan nyo adwa. Anya? Pinagbalindak a referee. Unay daytan. Sintak man kailang akit si Saramay. Apa yung dalita may titangad ka? Saan mo ta? Kismart. Tawan mo ta sawak. Apay mas daaw ka amang kita iti langam ditayan ti Sarmeng Nelson. Agpagpagwapo kan samot, anak. Saan na nang? Mas dawak. Sinagid nagsamot ti alalya. Unay daytan. Binabagtit mo't ibagbagam anak. Kasano kumasagidin na kangay talalya? Wala tani. Aga sa magmamano alem mawano lita may ditangad ka.
Binekkel da ka. Ha? Nakasta na nang. Nakita yu ti alalya ng bekal, wano nang sagit kanya. Ay naulaw ka na nakaw. Imbag tadda na ganawa. Ha? Naanawa yu ti alalya ng sagit kanyak nanang. No muna ta ipilit na. Tao, tinangbekal ka. Anya? Eh? Kasano ngayon na pasamak na itananang? Ay na, adamot black eye dadya a tao agapuanam. Anya? Kaslag sasaw kayo na bartag. Tiyak mawawatan ti magbagayaw. Denggam, ta isalaysay ka ti kinaawan lobong yo kini Manuel Abusmaw, gapaw iti panaglablabos yo iti arak. Ha? Unay na itananang. Anya? Kasta tila pasamak. Unlakay, binekkel mo ni Nelson. Kunakit no matayon Naaramid ko, ti kasta itinagsingput aboy tayaw. Kauwan. Ay, dakas tagparmo, wano agaramid iti istorya bakad. Dakas. Jay inaramid mo, wano inaramid yo ti dakes lakay. Apay di ka dumlaw, Dumlaw iti, sarmingam tamatam apay ay ati matak. sarmingam nga rod, tapno maawatam ti bagbagak. At, kitak man iti sarnay. Apay naugingan ti aglawlaw ti may sa matak. Naugingan nga. Black eye. Blinakayan na ka ni Nelson. Anya? Manuel, lakay. Si kaamis mo ti mangibagbaga anasing petak nga asawam. Puno may bakit? No kasta nga rod, pangaasim ta ipangagnak Ipangpangag kamot bakit? Sa bali daytoy lakay. Pagsaya atam daytoy. Tiyan niya. Saan mon atimtiman ti arak. No, unay mataitan bakit? Apay ngayon tiramin, tingik katum nga ti arak niya. Pagpaimas ko lay ti panlangan kan panaturog ko. Pang-relax ko no nabanugak. Nasaya at ano kastalaeng kuma. Apagpaimas iti turog, panangan, kada pa nag-relax, saan kita pagpasairo. Una nita pagpasairon ni bagbagamot bakit? Amom lakay, maawatan ka. Nga maawatan na kumamot. Agpada kayo ngamin kini Nelson. Ano nakatimtim kayon iti arak? Awan lubong yun. Unay na itan. Kayat mo nga rod, ang mapatay da ka? Wano sika ti makapatay ka dakwada? Kayat mo, lakay? Ay sana bakit? Sino nga ti mayat na matay? Kun sino ti mayat na pumatay? Awan mo't gayam ti kayat mo kadagita. No kasta nga rod. Inutumon nga ikatenday ta arak. Tas sa iro day ta. Numalabsam to uminom. Maawata mon lakay. Unay daytan. Manualawas sa dita nakainom, Nelson. Mayat, naadaan tayo ti gundaway nga ag-relax manen. Ngun nga rod, sir? Mangisyerak mat nga rod dita? Ay, saan. Igatang mo tulangan iti sidadananang kantatang mo. So, ang rod, sir? Kan may sa siyak matyagaw awis. Nagsaya at tagsyak. Nang runa no amutang nga ilugaran niya. Ngun nga rod, sir? Nagsaya at makapabang-ar talaga. Kan tumurad ka no adda-ar-ar dita. Ha? Sir? Di ka kadyag babay, Nelson. Tapno makanobya ka matain. Kat mga sawakan. Ulay dita. Sir? Ala, rogyan tangarodan.
Dami gayam shortcut. Ama panitahili baray. Kam amaklati magnadita. Tadakano gigyan. Oh, pat siyam dagita. Aman baray. Mamariga. Ada gigyan. Al-alya na dyan. Awan. Kunak lakarulan. Mangisuro ka. Nagtangkan matan tao lang. Makapabor kay ti dara. Naglawa kasi ka tinatanggan ti ulo na, paray. Ha? Di ka makawawat. Jablo ka. Tayak pa yung nagtap-tap ulit kinadagulit mo. Anay. Tinumpa na ka. Dahil ti matibales ko. Ay, tinumpanak iti singin at tungpa. Ikakamamat iti triple. Anay ka, nanay. Natapgasan di ropak. Dardarak man na taropa mo, mabaan ti upat atong pa. Tinirak mo. Ala. Sak mamot ti mangtin kan kay ti 5 atong pa. Anya tararamidan yun? Oh. Ay, nadirdaron taro pa yun. Nalablab ba si tinakasla na lungtot akamatis? Unay daytan, isardan yun. Sinmingit kakit din. Upat pala na dyan. Sana mabalin na dyan may tulo di bilang ko 5. Ay, huston! Unay dayta nga minan nga arak. Kung na 5, sobramot na dyan. Nati mata. Huston! Nagsayaat, no dumngeg tayo iti pamagbaga, ta pagsayaatan tayo dayta. Ken anyaman analabas ket dakes. Tandaanan tayo dayta papagayam. Itan ginaggibusan ti pakasaritaan na napauluan. Awan lubong nan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.